Хуларизмбе танах яладжизем валиде спорт патуста булма сывлыға ширеплетме майзымдывасы республика тептелевзен жен бәрі. Паянбур муниципалитетрада физкультура спорт комплексізем чилай школда секцизем ишлеші. Шубашкардыргенде Шендял Покровского дам школинжеде нумай булмас шенелех ваягене. Онда кикбоксинг уйреме ужылны. Ку вареню учрежденине пәжіктеме жоқ. Школа жезем пілі бұқма шиджиялдан жүреші. Паян күнда икшырала яғына жавренет. Остана адаландарны бебірлех күнда тұрыжаган педагогсем, ажезіне спорда явыштарасыне пызык тимлі хуйрашы. Но маяқ пулмаш, шкулда кикбоксинг уйреме ужылна. Тіллеве типхулари шаг спорт-клубын варенегенезем пурны жагіртме булышна. Пірремеш палажу урок негіна, вадыра яғын аршына жаба хираджа келіне. Пирінден бұл жыл келі бұл жасына, ебіріна бұлышыла бұл бұдарапыр. Тебір моментте қалас керек, то что ку занятиеден без укша азыр болатынде. Ашамышне бұл тоже стимулирует вазінде, хам паян күнда хам бұнучкыда күнда заниматься даватынде. Артур Шишокин тренер күгешри уып физкультура комплексінче дырыжать. Спортра пысык шүдінюзем дуныскер, хыйн паха опычебе ажезене палаштарма келешне. Шак тіллевбе муниципалитетра кикбоксинг уйремзем ергелеме ежінна. Паянхи гунвезем Шубашкардыр генже икке. Премеш занятие тұғыржуге Артем Кириллова ашыльзе келіне. Унчен везем крешме и шлей салыне жүрене. Ачана биди кележет, Артем Калать может кунда шүре промаладить. Кунда килден икшір метр Ганазиева, так что школда шамба секции учны виделаев. Ажазем гунда спорт асталықне үстерне бебірлех характерне туптеш. Дисциплин нағынығыш, хывырт шутлама вренеш. Тада паллах клеткине жиріпледеш. Ятлысумла чемпионзем шак нашкал пірреме шудымзен женех шиденеші. Чываш енгварым Вали Леонид Петров, Вячеслав Ильин.